Thlutute sa in che bai ka buk le vek chewa tungtuma chuan tuna voina session an nei mek sport minister ina zona sang sang dik tak le fing taka aron chan le dan hi kan en haule dor ani nimina khan kan hriat angin Miss Beryl Vanesangi speaker seat a han thunul maya khami chungchanga pho khan nge mi tam tak chuan soina tur le enge an soina sabok ani khami rungota pok khan chuan sport minister putete marina nimina khan hausa anom lo chan aron soite hi uluk taki kan in hawanga putete mar hi mi fing nimina kan tiang khan Miss Beryl ang dewa chongkam i mangsul ngai lo an ti khani ve tlat ani poni se kan in hawanga lang Salkoisan sa nila palina at kalang. Zot turin sa final BL2 members on takpu H ginzalala lo somang. Speaker Galome, Honorable Minister, Labor, Employment, Skill Development and Entrepreneurship Department, Changtuin, Min Chanata Nakazona Chuhehini. Labor, Employment, Skill Development and Entrepreneurship Department in Chalaile Entrepreneur Titan, Kumin Chung Hian, Azonna Employment, Engzat Nge, Siam Chua Sak Atum, Tihini. Changturin Labor, Employment, Skill Development and Entrepreneurship Department, Changtu Minister Pulang Nilo Amar, lo somang. Speaker Galome. Sampai not BL2 PH Ginzalala Zona Chanachu. Leicester Department Noya Hian Project Scheme Krang Kalpui Me Kania Hengatang Hian Chalai Te Zona Chanem Tak Siam Chua Tumani. Tianie. Zobela zot turin na Changtu Minis Zona Neitu PH Ginzalala lo somang. Ole, Speaker Galome. ITI Champai kan nei ve zotel khian khi tu na hian refugee ho yan lu areng mai ni he hi ni dan tu dik tak ani lova e department lama te po ka soi to a lekha dio letter te po ka siak to in ka ria pu speaker he hi khonga in department changtu te hianin minen fel saksela e refugee hi mundanga min da son sakin he ITI hi han chei thata chalai te ta na azonna emo incubation center emo ti theina turin min ngai to sakse ti hi ka du da na ni ya chu van ka zona chu ITI champhai sarkarin engtia kalpui sel nge atum ti ni sela pakhat na panhina chuan champhai hian thei ang anga incubation center din ha min lak pui thei dan omang em ti hi ani e pu speaker Kalome Zobela zot turin pu W chonoma tui chang BL2 members on tak lo somang. Speaker Kalome ka zobel na chu state danga le ram danga te hian zel tang emo homa te hi skill development an kalpui thina hetiang te hi ati thei velomi ti hiania khozo lam hanin puan talokila khozo la po khian hom pani a omani ko than le mi mal tlom ngai tenan dinania ta khian an to thei em a pakhat jok phei khi chu han soi zaw le taila kan minister zom ta khian lo fel box sela ka du chu ato thei khop mai dai lowa sum ahar sabok sia mei chia le mi pa tlan chang te omarum khata a fel lo khop maya chu wangin king te khi mei che na turemo a khoi zok na turemo te hi a sak bel na te hi min ngai tu sak thei lo mi ti te kan zot tel tu ani chu kalome Zobela zot turin long tai West BL2 members on tak pusi ngun lian chu ai lo somang. Speaker Kalome, Labor and Employment, Skill Development, Entrepreneurship Department Minister Kazo Bel Nachu Long Tlaya Son Employment Officer Surkar Thar Mi Pui Surkar Hian Minda Sak Bet Hengem Tika Kazo Bel Na Ni
Zobel na zot turin puvi mal som tluang alung le not bill to members of takelo soma. Pu Speaker Kalome, High Power Committee Vice Chairman kanina nga Minister kazo bel na chu skill development hi simla mate hian alian thamdewa kalpui theidana umem ti ni e Kalome. Ate ang achang turin Labor, Employment, Skill Development and Entrepreneurship Department sang tu minister who nang hing lo har lo somang. To Speaker, Zobel Nika Omnual Maya Puets Gin Zalala, Azona Natu, Zona Kanchan Nachu, Champaya ITI Ki, a building a chu, a ding white, to a mero chu, a submeg zingami kalania, Champai ser chip mamid le colasip, the he Dundin Hunachuan, a submeg zingami and lania. He building a hian to na hian ral tlan kan ti mai himi e thanem takan oma a building a ral tlan an dalu don hianin department te hi ron an nilowa in ron na man pom lo ni mai thaya man mo thak thilania chuwang chuanin alak chu hun tura po hi anda adalu tulamin min ron lo en tingen lak chu don ti po hi kan la khe mai theilowa amai ro chu e anom na tur mun thazok chu se Chuasan Tose Chukandu Kop Mai, Pu Speaker, Incubation Center, Chung Chang Ka, a Champaya Mainilo, Mundang Atepo Hian, Incubation Center, Tahi, Din Belzel, Tumna, Aoma, Ruam Manna, Kan Nezing Amiania, Tunle Tuna Chuan, Chiang Takin, Kan Soi Arem Chialoa, a Hunrem Chang, Ta. Tun kan assembly budget se sonlai mek po hian kan PSU lian tenena thoho na tur central sarkar hoemi tenen po thoho na thuthlung zia man tum kan nia kan chief minister tenen po kan in ron to amai ro cho local tura khami poimo tak mai ania prime minister office lamatranga khulaya enge moa standby tura ti ni wangina local remchang lowa khang te khaziak manilang chuan thulo mom tak mai hi kan han puang man tur ania min lo lang hak khet se ama kan Pu Speaker kan MLA changlo po midang te tan po thulo mom puan tur hi kan nei thuai don ni na lang Pu Speaker Pu W chuan oma tui chang bial tu zona chan na chu zel tang te le homa om te tan kha an tia tunai hianin thulo mom tak mai kan don na chu PMKVY kan ti China khanin 4.0 khanin Mizoram hianin engama poisa don kha kan nei talawani chuwang chuan tun naya January tha Kulaya Ministry lam Skill Development and Entrepreneurship lam te kan zu dora secretary nen kan zu meeting a chuta chuan Mizoram tan a khan pa a special package sa kan zudila ni amay ro chu ani chuanin itim tenen atong kam taka chun itim te local se Mizoram big hi kan lo soi puyang etia achan chu kan din hunte an han ena hey Mizoram hi skill development a hian hu turin wang hle mai tian chin chian na rang kamenon pe a chu wang chun itim tenen lo chu khlau la kan ngai tu ho don ni atia ti chuan kan zukal le February thla khan secretary the director tenen as department lama ka thopui ten thokrim hle maya project hatak tak an siama chu da chuan Pu Speaker a Mizoram State Special Project kan tia chuan a khil fiana chuan bana kai kan ti kherani azia ka po bana kai tin kan zu khenani thilongom tak mai chu heta hianin na hi sing khat le zani le somni training theina tur hi sumle pai min pe a an sang son tong heng heya chu asum zong hianin kror som thum le pakhat chuang ania cheng luai sang thum chuang hi bana kai policy hnuaya thalai te ei zon na boi puina tan les de hian tu hnaya kan hu thar heng he ani ti chuan hemin hnuaya hian kan soiduan a chan chu tui chang bial tu zona kha zel tang ti te homa om ti te
correction center kan ti ho mi te tan inmate so ta na skill an zirve theina tur hi mi sang khat tan training target kan neya chu tan chuan khozol po chu antel thengei tura ngai tai la tin hundang mi te po ti tel thei kan tum do na ni ti chuan zona dang lekha Longtlai West BL2 pung singo nian chunga zona employment office a hian employment officer chung chang hi pu speaker district employment exchange office aizol champhai lunglei longtlai le siha te kan neya du thu samin kanla thuam chak theilowa sarkar sumin dailo na te ania tun din huna chuan kan penge yang ti assurance kan pengam lowa amay ro chu sarkar sum chuan in dai deu se chuan in ti thei chu cha kom khop mai adot le chuan pu vimal som tluang alung le not zona HPC vice chairman ani na anga zona kha zom khop maya skill development chimlama alian thamakal pui theidan ti po hi ni china kan soitang hnoya khan pu speaker ti thei kan tumanga hei tun naya international conclave India Japan international conclave kazu chim vea February ni som le pathum khan shilonga chuta chuan Mizorama na thodu hi mi thanhem takan omani Mizoram ne na Mizoram sarkar ne na tho ho du na begin Japanese ho an company khang te Mizoram atangin entirdan nars te thon chua kelati te construction worker thon chua kelati te tin hei kan les de minister masa au makan opposition leader pu speaker anhoya hian thatakin man lo la to nurse tun nayan thon chua te kha ahun lai malak na niya kan hun lain kan thon chua kan ni maya ya chunga polom thu kan han soya kha kan chun zom zel do na ai lian zo ka chun zom tumin tu na hian ro man naw meka Japanese company lian pathum hi tun naya tun tha budget session kan nei mek lai hian Mizoram an lo zin to kan indor to nimin na po khan pu speaker kan han bode wangwang chana po kha tlaidar li a khan nan lo thlenga kan hanin kom zuka chuta te po chuan alung le lambik tan te po hian kan soipui ani pu speaker a lo tling thei ani chuan pu vimal som tluanga zona kha ai riang zong in chimlama te po skill center lian zok dina anni ho te le midang te ne na tho ho thei kha kan du thu sa mania chu ka chan thei dan ni mai se kalome tuna video kan ena rang khan khami ringota po khan sport minister puti te marina athuron chaile age zona tam takaron chan dana te khatinga khan tunlaya mi then khan entinan partia side big nei lo neutral mi pon tuna zpm a kan ho tu then khat te hi chon mana kha melo hroi to se chu kan ram hi chu khi ta om tonga ram mason ram changkang an ti nga heng anom tong an ti hialani chu tiang khop chuan tuna kan sport minister te tiang kan education minister te chief minister te tleng hian mi then khat hian engia an thiam na te ram ta na anon din chua har lutuk awanga lung oilo te ponom hialani chu tiang khop chuan an laka hian bei sena le mi tam tak hi an hlimin an lom mek to ni chuwang chuan puti te marte an sei tuang khan I puti te ang hi mana hanon ding to se kan ram chu khi taom toang an tinu kani en poni se zpm in ting yaron ka zel don kan enjoy zel don ani